Hari ni kami pergi curating. Cakap. Curating. Kami baru depart jam 10.53, okay? Pergi sana dalam 3 jam lebih, 3 jam 30 minit lah. Tapi before pergi curating, kami mau pergi singgah Temerloh dulu. Ini pakai tema putih, ini putih. Ya, sekecil tu pun putih. Okay guys, sekarang kami sampai sudah di R&R Temerloh. Tapi kami ndak jadilah singgah sini. So kami akan singgah dekat Kuantan. Lepas pergi Kuantan, baru kami check in dekat Cerating. Nanti kami akan lunch dekat Kuantan saja, okay? Wah, sekarang dekat kafe. So nice. Kami order cheesecake dengan Kopi ombok. kopi ombok. Okay. Apa maksud ombok eh? Betul lah. So ni dia punya vibes guys. Dia macam Macam Hawaii. nature lah. Hawaii? Ya, Hawaii macam campur Hawaii. nature sikit lah. Dia sudah dekat Royal Chulan Villa guys. And then parking. Yes. Sekarang kami di tengah tunggu bagi sebab kami dekat parking lot. Rupanya di sini dia ada chalet and villa. So kami punya yang villa. Bag. Saya bawa bag besar macam ni. Sangat sesuai pergi pulau, pergi pantai. So dalam dia boleh muat barang banyak. Okay, thank you. Okay, so ini pintu. Bila kamu masuk pintu ni, dia ada wardrobe. Okay, okay. Wardrobe dia ada, okay, ada iron board. Okay, lepas tu tempat simpan. And then ni toilet. Toilet tu besar. Besarnya toilet ni. Okay. Dia tiada bathtub lah. Tiada bathtub. Okay. Sini ada tea, coffee. Oh, sayang dia ada ni lagi sayang. Oh, dia ada complimentary. Okay. Alright. This is the best part. Cantiknya. Okay, ini you guys menampakkan begini kan. Okay, so di sana kamu boleh buat untuk macam laptop, apa study ke, kerja ke. Lepas tu di sini boleh makan-makan santai-santai. Lepas tu sini ada cermin. Ada cermin. Lepas tu kamu tengok, dia ada tangga. 1, 2. So ni katil dia. Okay, ni dia punya sofa. Okay, this is dia punya ta-da-da, balcony. Cantik. Cantiknya segala. Sini ada swimming pool. Okay, situ ada beach dia. This is the private beach. Punya villa di sini, dekat di sini. Sekarang sudah settle mandi dekat pantai guys. Pantai dia cantik betul. Di sini pantai dia sangat private and then dia macam tak crowded sangat. Dia bukan macam dekat Teluk Cempedak. Sangat best. Even anak saya pun mandi sampai 2 jam dekat pantai ni. Means dia macam selesa betul. So, okay. Sangat-sangat penat. And then, mau cari dinner. Nanti mau makan dinner. Makan dinner di mana best? Dekat Cerating ni. So, yeah.